Igindusuhin mga magbabalaod inisa nga balaod nun para magtukod din pinakasyahan nga state-run Maritime College sa Eastern Samar. Katuyuanan hini nga maghatag in oportunidad ang mga graduate sa high school tika nga mga rural nga komunidad nga makabuotan ni rahingyap nga maging world-class seafarer. Hailarom House Bill No. 7693 tutukuron inisa nga College of Maritime Studies sa campus sa Eastern Samar State University habung tuhan giwan. Magtatanyag ang nasabi nga kolehiyohin mga kurso nga Bachelor of Science in Maritime Transportation kon BSMT ngan Bachelor of Science in Marine Engineering kon BSME. Ini nga mga programa in masunod na standards of training, certification ngan watchkeeping for seafarers kon STCW nga ginestablisar International Maritime Organization kon IMO. Ano sabi nga tinguhan ni ginproponer ni Eastern Samar Lawn District Representative Christopher Shin Gonzales nga anay Mayor Hangiwan ngan House Minority Leader ug 4-piece Party List Representative Marcelino Nunoy Libanan. Iginsay sa ni Gonzales nga pagkayana damo nga mga estudyante ang kinahanglan pa nga bumiyahin harayo para lang makapag-enroll ha mga kilala nga maritime colleges. Anamon tuyo amin pag-iban ha problemahan distansya ngan gasto sa pag-aram siring niya. Maiha na nga ang Pilipinas inusahan gidadakoy nga supplier hin mga seafarer habugos nga kalibutan. Ginbabanabana nga maabotin 490,000 nga mga Pinoy seafarer ang nagsiserbiha mga international vessel kada tuig. Tika nga mga bulk carrier nga da container ships tubtub ang mga oil tanker nga cruise ships. Labot lahini nga Maritime College igindusog gihapon ni Gonzales aton pag-upgrade han Eastern Samar State University Extension Unit habung tuhan balanghiga ngan Artiche agud magin full-fledged campuses. Ini nga mga balaod nun inigin-endorsar na House Committee on Higher and Technical Education para pag-aprobar ha plenaryo. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.